إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده أرغل منك مچا الله سبحانه وتعالى نعمة خلن لها جنغنا إن نعمة كفه أن النعمة ಅಳುಕಮುಗೆ ಎಮ್ಮೂಸುಮ ಕಫಹು ಅನೆ ಮೂಸುಮೆಂ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿ ಕುರುವ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಅಬದಸ್ ಅನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತ ಕುತ್ತಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ವರ ತನವಸ್ಕೊಂ ಹುಳುವಾಲಬ್ಬಾಫ ಮಿಯದು ಅಳುಗನ ಮಿತಿಬಿ ಆ ಅಹರಕ ಕುರಿಮತಿಲಾಗೆ ಆದ ಹಿಜುರಿ ಆ ಅಹರಕ ಕುರಿಮತಿಲಾಗೆ ಎ ಉಫಾವೆರಿಕಮುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಅಳ್ಗಳು ಮೆನ್ನ ಫಾಹಗ ಮಿ ಕುರವನಿ ಮಿಮಸ್ಸರುಗೆ ಮಾಯಕ್ಕಂ ಮುಹರ್ರಂ ಮಹುಗೆ ಮಾಯಕ್ಕಂ ಆದೆ ಮುಹರ್ರಂ ಮಸ್ತರೇಗ ಅನ್ನ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಮಾಯಕ್ಕಂ ಐ ಕೊಂದು ಹೆತ್ತೋ ಐ ಅಳ್ಗಳು ಮೆಮ್ಮಿ ಕಿಯಾ ಆಶೂರಾ ದುವಸ್ ಮಿ ದುವಹಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ವರ ಖಾಸ ದುವಹೆ ಆಶೂರಾ ದುವಹಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಜುರಿ ಅಹರೆಗ್ಗೆ ಮುಹರ್ರಂ ಮಹುಗೆ ದಿಹವನ ದುವಸ್ ಮಿದುವಸ್ ಮಿಯಾಹರು ದಿಮಾವನಿ ಕೊಂದು ಹಕಾತು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ ಮಿ ಮಹುಗೆ ಅಶೆವ್ವ ಹೋಮ ದುವಹ ಎಹಂ ವೀಮ ವರಕ್ಕಾರಿಗ ಮಿಯೋತಿ ಇಂಗೇತು ಆದೆ ಎಹಂ ವೀಮ ಮಿರೇ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದರ್ಶಕ ವಾನಿ ಆಶೂರಾ ದುವಹ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆಂಗೇರು ಲಬತೆ ಅಖುನ್ನಾ ಅಖ್ತು ಮುಹರ್ರಂ ಮಹಕಿ ಎಹನಿಹೆ ಮಸ್ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾಯಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮಸ್ಸರ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಂ ಮಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾಗೆ ವಹಿ ಬಸ್ಫುಳುಗಾವೆ ಇನ್ನ ಇದ್ದತ ಶುಹೂರಿ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿ 12 ಶಹರಂ ಫೀ ಕಿತಾಬಿಲ್ಲಾಹ್ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم كباتو مانيكي هم كشورون أرتكا بين هدوي دوه السرين الله كندال وافاوا غوتوغا أهرج مسرته عددكي الله حضرتوغا بارمه إيجترين هترو مس حرمت تري وجنبه لبت أخونا أخت مئات قامي وحرمت تري كربي هترو مهكي كباكن كيرت رسول صلى الله عليه وسلم وني إكليك فان حديث فلون أمتان هامكو الدباف حديث كربني إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان مي بخاري حديث ادي مسلم بس مي حديث رواك رباف ماني هم كشورون ايهو اي غوت زمان وني امبري اسفه بيفلون هيپلا راوډاگن فانه ಹುರಿಗೆ ವೆಸ ಎಗ್ಗೊತಶೆ ಹಮ ಜಮಾಂಗತಿ ಹುರಿಹ ಜಮಾನ್ ಎಗ್ಗವೆಸ್ ಜಮಾಂಗತಿ ಎಗ್ಗೊತಕಶೆ ಮಿ ಹದೀಸುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿ ಇಶಾರಾ ಕುರವನಿ ಕೊಂ ಕಮಕಕ್ಕಂತಿ ಬೇಫುಳನ ಎಗ್ವಡಾಗನ್ನವಾತು ಇಹು ಎಗ್ಗೊತ ಜಮಾನ್ ವನಿ ಎಂಬರಿ ಆಸ್ಫೆ ತಿಬೇಫುಳನ ಗೆಪ್ತರೆ ಬೈಬೇಫುಳನ ಎಗ್ವಡಾಗಿ ಫಸ್ ಒಯದಾನೆ ಫಾರುಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಹಂಗುರಾಮಗ ಹುರ್ಮತ್ತೆರೆಗೆಂವ ಮಸ್ಸರ್ತಹುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಂ ಐ ಹುದ್ದಕಮೆನ್ನು ಎ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಮೆಹದಿ ಗೊತೆ ಕಿ ಎಕ್ಕಲ ಮುಹರ್ರಂ ಮಸ್ ಒಳುವಾಲಿ ಗೆತ
muharramas oluwali emi hunge mikahale beedun takattaka emi oluwala e oluwalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihen mi hadis kurawani kon duhega kan tibe flonna ege wada gannawat ei ekalege fanuge me emme fahuge hajjuga arfaat dohge khutbaga mikam mi angawani miyadum feshige mikam mi wani mi gota hamaje hefa den oluwen nolewene ngeta ei mi angawa echki hagigatu ei allah udabin khalqu kurawwi duhu oiggotase ehmi demmien oluwen nolewene evs mi heka aharga bara massaruwe ege tereng hataru mas hurumatteri gemwe jehijegen anna timmas ei kobato zul qaida zul hijja adi muharram adi hataru anai jumada ya sha'banuge demeden anna mudaruge mas rajabe mitanga mudaruge mahuge mana mudaraki kobato mudaraki ei makkage qabila ngeto e qabila ge mihun ehen qabila takawwurewes boda muharram maha iskande maikon hita ehmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanga mi angawani jumada ya sha'banu ge demedan anna mudaruge mas rajabe ehmi mahataru mas wejjanun to mihar ko bato hataru maki zul qaida zul hijja muharram ei jahi jahigen anna timmas dammi annani wakin anna rajab mas mi hataru mahaki allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga hurmat terwegen wa hataru mas lobati akhunna waqtu ade mi masaraki algona miharu mi heda kuramunda muharram mahaki ma masaraka wama yakum mi masaruga roda hifon wes wani sunna kurawwafa e sunnatege gotugalabbaaf ekan angawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwafa we afdalus siyami ba'da ramadana shahrullahil muharram mi muslim ge riwayat kobato mane ki ramadan mahaffahu emme iturukam bodwegen wa rodeki allah taala ge hurumat terwegen wa muharram mahuge rode emi hamaikani ashura duhenno mimassaraki roda hifun warabban sunnavegen wa massare rodage sawab hasil kuruma war muhimu massare mi massare ibn rajab rahimahullah vidalwe fawe ramadan masfiyawa ehem mahegga roda hifun sunnavegen wa emme ma massaraki allahu ge hurumat terwegen wa muharram maskama mi hadisun sarih ko samawegen de lobete akhunna waqtu muharram mahuga roda hifum mustahab wegen mumuge maane ki emahuga eddos dunuko roda hifum mennu ramadan masfiyawa evves masarega muli masar roda hifumaki ei algon menna angawa fawa gotennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkawa fawa gotevesnu anni nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramadan masfiyawa ehen evves masarega muli masaruga roda hippawa fa ennuwe ehem wima alugon memves adi kitammegina roden hifikamuga vies rodage sawab hasil kurumattaka masah kurikamuga vies muli masaruga roda hifon ei sunne gotennu ekam wes algon men handam bahatten jehen muharram mahuge emme ma duwastah ki muharram mahuge furatama dihage duwasta muharram mahuge furatama dihage duwasta abu usman an-nahdi vidal wefawe ebe kalun ege mane ki salafus salihun ge be kalun wahak tin dihe mativeri kurawwa kamugawe tin diheka maikon hittawa kamuga we ei ramadan mahuge fahudihaya zulhijja mahuge furatama dihaya muharram mahuge furatama dihe labete akhunna waqt muharram mahuge komme duhe gaves roda hifun sunna wegen we wahake ki waki duhe kandeli fenne hame ekani ashura dos fiyawa
gadawegenwa sunna wumakun ashura duwahuga rodahifun sunna wegenwe hadisu gawe siyamu yawmi ashura ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu muslim ge riwayat manai ashura duhuge rodage sawabun vetuediya aharuge faafata allah taala fussawa devwane kama timan kalege faanu ummeedu kurawwame ekaleege faanu ummeedu kurawwa kamuga wanina me ei war bodwa haken e hadis kurawwani inge to ei hama yaqin kame hagigatu ges labati akhunna ibn abbas radiyallahu anhuma ye kiban riwaya gemve rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina e wadagen nabiru yahudin ashura doh roda hifadi ekaleege faanu deke wadagate nabiy sallallahu alaihi wasallam emihuna vidalwi kalementi roda hifani konkama kataka heye kon duhen heye eba mihun denne mi mativeregen wa duheke musa alaihi salama ekaleege faanu e qawmuge mihun fir'auna enage qawmuge kibain allah subhanahu wa ta'ala naja kurevvi duhe salamek kurevvi duhe den yahudinge miwahaka adwaswafa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevvi khalemena bure ahar men muslimun musa alaihi salama nuata musa gifana devvi ni'mat ash-shukr wari ma aula kam bode den kirit rasul sallallahu alaihi wasallam edu roda hippewma fahu mistakunna engevi timan kalege fan mi hunnavi rodeshe tieba mi hues roda miduhu roda hifashe timan kalege fan duniyega hunnavi nama mi annaharu hunnawa fiya anna aharuge muharram mahuge nuwana duha dihwana duhues roda hippawa hushime eiki veto eikala abadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballawa yahudinna nasarainna mushrikunna mifada emmenaves khilaf ko kankan kurevuma alukan kurevuma ehmbima e badalu gennew mattaka deduwas roda ashura roda hippawa gota hamajesse eme tasuaya ashura yamikian tasuaya yanani 9 ashura yanani 10 ehmbima nuwana duha dihwana dus ededwohuga roda hifmaki sunna vegenwa kame labati akhunna waqtu ashura duwahaki allah ge duwastahu eterein mativere vegenwa duwahekkama hadisun algamena sabituwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inna ashura yawmun min ayyamillah manai hamakasharun ashura duwahaki Allahu duwastahuge terein duwaheke anekkawe suwalun ufedidani faharuge ingeto kobato Allahu duwastahaki komme duwahaki us Allahu duwahen nunhe ekam mitanga Allahu duwastahuge terein duwaheke mi angawa engewmaki wadhakkirhum bi ayyamillahi ebami hunna kalege fanu handuma fulko devashe Allahu duwasta handuma kol devashe emi ei waki khasa duwastake ei kon duwastaketto ei bodati hadisata hingi duwasta misalaka demme alugonu midennavi fir'auna ena qawmge mihunge kiban musa alayhi salama ekalege fanu qawm salamek kurabi duwas ei bodu duhe ei min ayyamillah Allah ge dostake terein duhen ei hama egota mi Allah subhanahu wa ta'ala be qawm ta halah kurabwa fe bori edwasta hakiwes Allah subhanahu wa ta'ala ge dosa hukiteren dos bodati hadisatan ei rangalu kan takkamu gawies adi nubakan gos kan takkamu gawies mi e qawm ta kurimati bodati hadisata hingi dosta haki ei miga mi ishara kurabwa dosta haki ngeto lobeti akhunna waqtu bain ilmaringe arihuga ashura duwahu roda hifmuge tin darajayeve furatama daraje ki tin duwahu roda hifum ei kon tin do hetto
ei nuwana duwaha dihawana duwaha egarwana duwa mikama behe gotun asfawa hadisa ki ekamaku dhaif hadise vai bali hadise ega wani sumu yawma ashura wa khalifu fihi al yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman wa fi riwayatin adi ehen riwayatek gawe sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman rawahu al imam ahmad ge riwayat manai tiyabamihun ashura duwahuge roda hifashe adi eroda hifumuga yahudinna khilaf washe e duha eku e duwahuge kurige duwahegga nuwata fahuge duwahegga roda hifashe ei riwayatu goti nuwata fahuge duwahegga roda hifashe ege mane ki deroda ennunto ekamaku ane riwayatu ko miyannani edu kurige du hegga adi fahuge du hegga roda hifasha ehmima tin roda ebe era nget ehmima me hadisu dhaif kam gawies bay salafus salih ge bekalum wes migota amal kurabwa fa wa kama ilmarin vidal wa fa buhuri ay fadailul a'mal ge terega himene kam kabwati ngeto ade devana daraja ki nowana duha dihawana duhu roda hifun emme gina hadis tan huri migotar roda hifuma ehmima emme sunna gotaki wes mi timmana daraja ki hama ekani ashura duhu roda hifun ewarum wes fuden ehmima mi huriha mi tingota balairu emme sunna gotaki nowana duha dihawana duhu hifun labati akhunna aqtu ashura duwas hukur duwahaka nuwata honihir duwahaka dimawe jenama e duwas roda hifan khasa kurumaki masaletto nuni masalen nunto argon mengi akhunna uktun sualu kurabwa ilmari midalwani ei evves masalen nune ei kibegento ei kanda elifawa rode ehmime eroda fahuge duwahegga nuwen hifene adi qada evves nukurewen ehmima e fursatu gelligen hinga dane eduhu roda ni hifafi ya guligen ehen duhegga hifa ehen rode ane duhu hifaka ves nujehen misalaka hukur duha dima wajjiya hukur duhu ashura roda hifumafahu anekka honihir duhu hifaka nota burasat duhu hifaka nujehen ei hama eves masalen oikamennu Ramadan mahuge duwastake qada kuran jehfa wa miha eduwastahe rodata qada kuran jehfa onnamas ashura dohuge sunna roda hifidani kama ilmu erin vidalwe february ege fahuga erodata qada kure vidan sawbaki qada kuran wagutu ebo ekam ko ashura dohuge roda hifaka waguten nonnan eduhu hifanje emvima eduhu hifuma fahu den qada kurmi kanta kuriye gendan Ramadan mahuge roda qada kuran jehfawa miha eroda ta qada kurme kuriga sunna roda hifumaki ei hudda kamekama bain ilmerin vidalwe ehni e sunna roda ki wakid wehegga hifumak kaneli hama jehfawa roda kawati eroda nihifa dos du kolla finama den eroda hifakashe ituru fursate nuliben den oti Ramadan mahuge roda qada kuran jehfawa miha eroda qada kurumuge niyatuga nikan adwassa wacce eroda qada kurumuge niyatuga ashura duhuge roda hifafi nama kinatowani kamudanata qada roda sahhabegen ve ena e qada kuri roda ve sahhabegen ve adi bayen ilmeringe arhuga ashura duhuge roda hifumuge sawab wes ena ya libene egotun roda qada kurumuge ajura ashura roda hifumuge ajuru enaya libene Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah migota fatwa debwafu
එකමකු එම්මෙ මොළු ඉතුරු වෙගෙන්වා ගොතකි ආෂූරා දුවහු වකින් ආෂූරා රෝද හිෆුමෆහු ගදා රෝද වකින් හිෆු එරුන් සවාබ ඉතුරු වෙගෙන්වා කම ඉල්මනි විදාලු දැන් අති දතුරුවරි එක්කම ගාවා මීහා ආෂූරා දුවහුගේ රෝද හිෆුමකි ඒ මස්සලේත්තෝ නූන්තෝ එනේ එකම් බොරකමකන් නොවානම ඒ එවස් මස්සලේන් නොන් එනේ hama ege ajra sawabu libenekame hayd werinna nifas werinna balimihun ashura roda duhuge roda faitu wejjenama qada kuran jehene to nu jehene to ilmari midalwani qada kura kan nu jehene e duwas diyama eni muniye ehni roda khassa wegen wani kandelifawa waki duwahaka e duwas faitu mu e roda ge hukum wes faitu wegen danekama ibn Usaymin ge fatawa takuga ebohori uzurege sabun ashura do ge roda no hoifune miha misalaka bali miha haylu veriya gatun kirde miha mimis mihunge adeki komme aharakues ashura roda hifun kamuga wani nama nikan adwas wechenge adavegen ashura roda dukonnula hifa mihaya misalaka miyaharu ena midimawi uzure ei haydum kam gawies nifas verim kam gawies adi darifla kirudem kam gawies mifada uzure dimawe janota baliwum kam gawies dimawa wejja miha kinettowani ena ge niyata evvaran ena en Allah subhanahu wa ta'ala erodage sawaba daruma devwan eki vegento hadisuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam angafawe idha marida al abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan rawahu al bukhari wa muslim manai ala balivejjiya nuata daturu quran daturaku dan jahjiya ena dulehyo haluga daturu weriyek kamuga nuwi iru ena kurifada heyo amaltan ena yattaka liuwa devvene ehmima efada uzre dimawa miha yaki ekan aadawegen kuraka e alukan aadawegen kura mihaka wanama Allah subhanahu wa ta'ala enage uzru qabul kurawwa enaya ekan kurifada ajru devwane kama ilmari midal adi mi hadisun wes eba dalil kure ekam lobeti akhunna waqtu ashura dohuga waragina bid'ata eki qaum taka algon menge qaum gaves ihu zamanuga algon menna fene bid'a kantatta ege terega bay bid'a ga ahlwerin e duwahaki Husain radiyallahu anhu shahid widwas kamuga wati e duwas hitama faal kura duhege gotuga hada hitama faal kuruma hale levuma anna onu viduma kota fatuga teluma wajidum fada gos kantatta emihun kure min evves kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga kanda elifawa kamennon adi kobato ei bodati bidwata haram kantat ekankan eggotka ves algon men koggen nuwane hama ehemme anebbeku eduhaki ufaako lawkiya majakura duha hegge gotuga sada rajyega muharram mahuge dihewana duwas faaha kurevani ihu zamanuga faaha kurevani kandi duwahuge gotuga eduha deifawa namakiwes kandi duwas kandi kakkagen ebehuma salawaikkeuma fada kantatta evela zamanuga kon hada miharu algon mennaka nufene ekame faharuga kommes me tanega waram madunnames otumaki ekshigem waakame ekamako algon mege me fahakun eggotakavs nudeken ekame inget mifada kantatta ki kandaligen bidwaage terega himene kantatta mifada kantatta kurumum miwagotaki algon men medu mihifa roda evs taakun jege sawab evs nulibene natija ki e horiha kame gelligen diu embima mifada bid'atakun algon men rakka teriwanje mifada kantatta veteriya
بدعاء خرافات تبديما اجوتكبس كما كنو دان دعاء كي علمنا هيو يسنون دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إكليك فان أصحابنا أدي سلف الصالح جه بيكلون أرجون من الدكة بمعون هيكم جه توفيق أرجون من البس دبون أدي من بركات تري مسروجا جينا جينا روده فما أدي عاشورا دوهجه روده هم سواب أرجون من منبر كربون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.